Swastiastu daging titiang mamitang lugrering pareng pamiarsa sinareng sami nemangkeun pinaka pangawit atur titiange tuah melantaran punika antuk pangan jali Om Swastiastu Waran mangaturang gendeng di kalan ninggalake puniki wakti minokade titiang sama kekalih diri purun raris titiang ngaturan daging tetembangan daging goreng semalike purun antuk titiang ningayang haler sejeroning indik daging gurite punike nintan joweng tan lian nyangrak galonganek niki yen muwin kadi daging gugurite punike ninten wenten liya yuwakti di kalaning iraga sangsani muagama itu gumanti nyangger rahinan jagat galungan mewah kuning anek asa punike taler tios sering rahinan jagat galungan keweweuhin nalar antuk rahinan jagat kuningani namonen jagatek sakewala di kalaning rahinan jagate kadi mangkin puniki
Yuakti metiosan pesan kerasaya ngantuk tidiang kadis aneh dumun duaning wenten kadi kewentenan jagat mangku ketibenin antuk biute antuk haro-haro anenenten kadi-kadi Piros sane ngawinayang arep kewentenan jagate kadi mangkeun puniki wit sangkaning sepengarau Ipirus corona punika waktiane mekadeu mangda dan masen Malik yening manut ring sejeroning gatlung-gatlung Maliko sampun kepasti kaya sampun ngerasa yuak dindik virus puniki ring desa ring sejebak jagat niku mawana ngiring sapunapi jantuk kiragel mangdoninten ketibenin antuk penyakit puniki tur maning mangdoninten ngantos ngemasin pati jalan tua mangdeni nenten kadiasa punika yakti ngantos kebuatane kebikolikan memangkeun ngiring ngiraga sinareng sami nutring sejeroning himwa sang repati jagat sang repati gumine ane ngawengku sejebak jagati rada kesehatannya unikeun ninten jewenten lianane sida gumanti kelaksananya mangdene preside kepasti kayan agar kelaksananya sejeroning daging protokol kesehatane punika waktu elingan tur maning laksanayang pesan kalaning galak mangkin idodane para pamiarsa sinareng sami duaning kewentenan rakinan jagat keselimutin antruk penyakit kadiasa puniki niku mawana di kalaning Rade Siraga gumanti memagi ke meraja
kepuru ring genah kidedane sinareng sami nganggen masker mangda kalane ngraresido dane gumanti mawetu saking pekarangan yen punika griya jero puri makemiwah pondok elingan pesan sampuna ngantos ngelalia di kalane punika migunayang masker jaga jarak napi malih kalaning ido dane wenten punika ring dang kahyangan menawi ring pemarajan menawi nala mangda setajo punika ngutamayang jaga jarak mangdane samik rakayu wantah kadiasa punika kebuatan daging reruntuhan sabda sang Narapati jaga mangdone kalane ngiraga nyangre rahinan jagat puniki mangdone sami punika ngemulikin kerahayuan kalane rakinan jaga ngayu waktu kebuatan nyanini di kalaning punika ya raga nyalanang sudar maning sang magamo Hindu di kaleng margayang rahinan jagat mangdonenten yakti punika ketibenin penyakit gumine kadhe mangkin sidak semalikuane sanget keutamayang titian dumugi sang kaning sida gelis awis metilar virus corona punika mangda muwali treti waktu kewentenan jagate sami galungane wah dumugi sida muliki manuting ring tetujon kalaning punika ragung ngemargaya napi luwih parinikane sane wenten di kalaning
punika rakinan jagat galungan maka miwah kuningan. Inggih geguritan puniki mamurde galungan nemonin pandemi COVID-19. Titiang beli bagus, Titiang naler komang anyar gati purun rade titiang ngaturang ringi dedane para pamiarsa arah hajeng nyangre rakinan jagat galungan maka miwah kuningan. mugi-mugi ide Sang Hyang Widiwasa setade tanderedan icen kerahiwan dan kerajengan jagat maka miwah irage sareng sami. Inggih uantah kadiasa punika mungguin daging atur titiang menawi tur ada wenten kekirang langkung titiang mapakang ada sejeroning daging pidabdab geguritan ledang idedane ngampuraya ini mangkin puputang titiang untuk pramo santi. Om Santi 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 Om.